kıyamattın kichine belgileri tügöp, çoğun belgileri kaldığı deydi. Yok, kıyamatın kichine belgileri bar tügönü bütkön yok. Antkeni kıyamatın çoğun belgileri monçoktun cibinde, taspinin cibinde. Taspı var da, taspıda cip var. Cip üzülse, bardığı birinin katarından biri ketkende, kıyamatın çoğun belgileri uşunday ketet deydi da. Anda uca toktoş deyin bolup kalat, patır patır hareketi kalat degen söz. Yok, hazır kıyamatın kichine belgilerinin baş düştü bardığı gelip döyündep kaldı, bırak toluktur da bütelek, çoğun belgileri baştalılek, Allahu alam. Ova. Ova. Eğer baştalgan bolsa anda al tez ele tügönöt. Antkeni monçoktun taspin civizilgönde kanday taşlar düşüp ketse, oşunday olup ketet degen hadis var. Kumar oynop utkuzup koygan adam akçaсын төлöbөy kaza olup ketse, anı baldarına utup algan kişiler kat kötörüp gelip atаңın karızı var dese anı төлöp beriş gerekpi jokpu deydi. Kumardan karızı olobu, başkadan karızı olobu, atasının karızın balası төлöp berүүгө mildettүү emes. Atasının karızın atasının kalgan tareke dünyasından alat. Eğer arkasında kalgan murasında karız akçası baydığı kalsa oşundan alat, andan aşığın balası төлöp berişke mildettүү emes. Janağı bizde gelip markumlarga oşunda balası alabım oyununa dese balası alam deydi ko degeni oşol murastan төлöp berem degen ele söz. Misal üçün 1000 so'm karızı olsa, buras beçara munuku 500 so'm kalgan bolsa, kalgan 500 so'm kantip tap beret? Oşo 500 so'm beret, oşo menen kutulgan bolot, muras albagan bolot degen söz da. Oşon toora түшүнүш керек. Бул биринчи маселе, экинчи маселе. Мунундай сүткорлук неме жанагыда казино менен ойносо, бул карыз эмес. Misal üçün Eşmat менен Taşmat казино ойноп, Taşmat утулуп калды. Eşmatка 1000 so'm beriş керек. Бербей качып кетип калса, күнәкар болбойт, акчасын урдап кетип калган себептен. Анткени бул кумар менен алынган байлык, ал ага өткөн жок. Уурулук менен тартып алган байлык, кумар менен алган байлык, рекет болуп алган, гасып кылып тартып алган, мародерлик кылып алган байлык, пара кылып алган байлык, катталарга пара бергенде, анын менчигине өтпөйт. Ошон үчүн бул кез айтыш керек, ошо кыяматта алып аласың деш керек, болду деп эшикти аркасынан жаап коебуз. Бизде короз уруштуруп жатат, бунун маселеси кандай? Макру. Макру, бука сүзүштүргөн, кочкор сүзүштүргөн, короз уруштурган, ит уруштурган, бөдөнө уруштурган. Анан адам уруштурган бар, бой бес правил, ол харам. Bizde kebir жерде mayitти koyup janaza namazı okulgandan keyin oşol жерде Kur'an okulat deydi. Kebir жерде janaza namazı okulgandan keyin maşinege yüktep koyup keyin Kur'an okulat. Kebir жерде mürzöge koyup bütkönden Kur'an okulat. Mürzöge bütkönden keyin okugany jakşırak, antkeni ölük tezirek gömülüş gerek. Ölükti juup alıp koyup 1 saat mesele aytkan başta toora emes. Mesele kaçan ölük juup atkanda eldi alaksytyp aytış üçin aytylar. Ölük gömülüp atkanda, ölük gömülgөнгө чейин калган алаксытып aytylar. Ana ölük juulup bütkön, tizip algan, miting kılıp, anın 1 saat süйлөсөң, жок бул туура эмес. Ölük ilacı oluş üчүн tezirek gömülüş gerek. Kırgızça bir söz var. Ölgöndün cazası gömgön degen. Jaza degen bu sıyılık degen söz. Jazakallah hayran. Kuday sana жакшы sıyılık versin degen. Demek ölgöndün sıyılığı gömgön tezirek. Oşon üчүн аны antipinti taspay aytıp tahlil aytıp oturup vaqt ötkөрбөстөн ысыгында апарып gömüş gerek da анан кийин каалашынча кыла берет. Эми каалашынча дегенде да шариаттан чыкпастан 3 үйлүк, 7 үйлүк, пайшамбайлык 40 дегени баары жок. Жөн эле адамдарды чогултуп бирге ихсан кылса макул. 3 күнгө чейин соя турган болсо, аркасында калгандардан балагатка жетедек жаш бала болсо жеген арам. Чочкон этин жегенде арам эч фаркы жок. Доңуз эт жегенде. Эгерде балдардын бардыгы чоң болуп балагатка жеткен болсо макру. Такримиге чейин бар такалат. Анан бирок 10-15 күндөн кийин колунан кесе илажысы болсо, элди чакырып ихсан кылса, bir күнгө байлабай туруп, 40-7-лиги дебей туруп, анда майлы. Бирок ошондо да ошентип кылгандан көрө жетим балдар үйүнө апарса, же мачитке апарып берсе, bir мадрасага апарып берсе, же дагы bir китеп алып вакыф болсо мачиттарга, же мечиттин bir жылкы кышкы эмесин көмүрүн алып берен bir мечит экен, ушу мачитса суугураак экен мисалы үчүн десе, анда соовандан көбүрөөк болот. Негизи биз маркумдарга канткенде сооп жетет дегенди көп жакшы түшүнбөйбүз да.
Kantsek сооп жетет dese анда ошол садака жария кылып койсо, уланып тура турган кылса, мына доктор Сайт куруп алды, мына иншалла доктор Сайт жүзгө чыксын илайым. Ушу жер мачит эскирип бузулуп кетсе дагы жердин өзү бак кайра мачит курулса сооп кете берет деген сөз. Адам сооп өзүн өзү кылып алыш керек тирүүсүндө. Адам эстелик үчүн эстелик ушу эстелик. Эстелик доктор Сайт. Анан өлгөндөн кийин бир эстелик куруп коесуң, ого карга келип чыккан башка эч иш кылбайт, болду.